Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. National Chair Nchizo Mwenani na tose amama na dada monile mose mafumu mwanipa nchindi fumu za chingoni zifume tena ndikote zina mawe walinacho kusingo ichi wakumboyo oya wanankawa waumanya chakuti ko muzi wazukulu telelewu abalalane ine pano na mautenga wawili watatu. Utenga wa kwamba nukumanyishani kuti chipani cha Afod na DPP takolererana pa kampeni na kuendesha boma huo. Ine mwana winu mafumu na kumba wimo president. Kwa maana tinaona visuzo hivi vili Malawi. Ine na welela manyuma na usapota Professor Arthur Peter Mutharika. Vyose vokumbikira uchita kampeni se wafodi tangunozekera nati. Umauona wandu wa imo president watu 20. Wandu wanandi wachitochitika sponsor na Malawi Congress Party. Kutiti kawema voti kwa opposition. Iwe wajupe pakati. So wana ichi ine ngumanya kuti mpoto yasuzika chomene. Mpoto mpaka sono icha rusuzika. So ine mwana winu lingazomera cha kuti ni anena ukantumboyane not thinking kwa imwe wandu umumusuzikira. Mwapulika pasopo ya Azam iya papita Mutharika agafuma mboma ikawa 70 kwacha. Sono 1000 chakuti. Sugar 5000. Tini la ngoma 30,000. Mwauno President Chakwera kumboyo ya kumtundu wa Malawi kutaka kupusikenisu. Ichi wachita wamanya na ku Central Region komwe wandu wakuya kufanya federeza. So ichi wachita waluta ku Zambia na ukagura 30,000 tons ya fertilizer. Akumbo mponya mashopu kuti fertilizer sono na wachipa ni 80,000 imva kumoyo ya mauni. Kuti wiki hii wandu mkomane mashopu wikele hii. Mwe Chakwera uchikisa fertilizer na kumvotela pachi uvota waka 250,000. Para mulisa ndi akumboteta ndena chifukwa kale president mpaweme hapo kaiwe mkumbika ise imwe na ine woti tinangepo nyengo zinyaga chisezepo mchalichi tiwelereso kwa mamulisa weneko akumboteta kuntundu wa Malawi mwauno undiwa chibisa veteleza hivi ni kuti mnyamuke sono zingachitika uli Chakwera shopu walichi mundu shopu ulije ungachibisa uli feteleza vikuanga tambera kuno fumu vingachitika mbero ya kutaliesa ali mumzimba bread mkule tukwachi vingachitika mtoro mwene kwa feteleza wa shopu wa yoyengo ta hivu mkapulike kwa mberwa one bread ni sate kwa para mkumbo chipa bread ka bread kwa mberwa chifukali ese uyana shopo odaeka na kuzanani. Not for the president uyewe feteza wachipa. Amalawi weka ndo wamanya feteza wachipa para utoka gula kumashopu. What? Tuchikoleja zodi wachipa kati. Akumwa musika njani. So mukhalemaso. Vindu hivi vanjira na satani kuo. Mukhalemaso. Mavoti satani vanjira po.
Kani maza belewane kuno kumpota. Tirunanga vichi kuno kumpota belewane. Ise ichitapulikana na pita mundhalika nchakuti. Chakwamba. Tikize ndalama zifume kuno kukonstituency level. Amdoro somna mwawi tu constituency hiyo ikawa. Kale constituency chikala chikuruchomeni. So wakawa. Pa constituency palipose tikize 5 billion. Pa 5 billion. Imo mwoni chipatala 1 billion. Musenge chipatala around there. Pano mukuangati mulipa island. Pano. Kama utakulumbi, kalumbi hata ndima kumzimbu. Mulite kusento hata mulite ku district hospital. District hospital ili kumzimba boma. Hapa pakata Mtoro. Ine niwe second vice president wa chama. Ima na ine tukopasi. Kuzenga chipatala pano. Zenga chipatala first class. Pata zenga chipatala muonenge utu wantu wakulumbi wachimbirenge zenga. Kama utakwendeni aka mulichi. Hapa wantu mwasuzika chomene pakata. Sono imwe na ine. Pangano tika pangana mwauno chipatala. Which means Mtwaro, Jalavikuwa, Wakarabasi. Kwa patingaika ni mpa. Ndaimwe musange nyengo, muhute kwa Jalavikuwa, muhute kwa Mtwaro, mkapalile kuti. Mumanya kuti sabata ikwiza boma lusinta. Para watu mukafumbeso, mumanya kuti Peter Mutharika ndiye presidenti. Jane Ansa first vice president. Mwana winu Jihana second vice president. Kalawate mukapalileso kwa mumanya tine Mdoro nani ndine MP wa chigawa ichi. Kalawate mwapalileso kuta kwa mkumanya kuta afford na DBP wapulikana kuti DBP 60% boma 40% kwa afford. Which means nae Mdoro ngawanduna ya boma. Tuwezele kwa gudo gondo eti. Ehe. Ukufuwa wandu uina viti. Imetenti noze chikawe. Chipatala. Chipatala, 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 hey. So Mtwarapo 1 billion. Chipatala chambika hapa. Pandala mazira mkatoke 400 million. Mugule ambulance 2. Ambulance moja ni 200 ambulance 2. Pano chizungu chake muye self sufficient. Even wamchiti. Sono nganinu yaba balewane ni ajaga jikwiza yai. Pa 16 hapa Peter Mutharika watu wenge boma. Pa 16 boma. Pa 17 kumaliza mavotu peni. Pa 18 waulengeza utu wawili. Pa 19 tachamana kale tika kale basi. Ine chimae chane iye chake. De. Ndiko kuti voti yako ila ya pindula. Voti ila balewane voti ya chaka ichi ya pambana na mavoti wose. Hapa kale mkavotanga Azama ka 71. Sugar 200 chakuti.
mafuta 1 liter 700. Hapo kutoka vota ndiko tipala watata wa ndena kukona kukama bagi wa feteresi. Wakula kati. Uona wakulisha magoro. Paona chipinda chinyake mwazula ngoma. So voti boka vota ukamanyanga vyoso linafu. Kama voti hii turuto uka vota tiliwaka. Manimugisha. Voti hii ni ya masalala yai. Voti hii Mnyamata Msungwana Mcheku Maso Bandazi Minyatu ileka kukaya boka voti. Andi voti hii ungamwela moja cha. Voti hii ni ya mtani mwagodanga. Ka vote ndipo wizo za mwemoa. Tapulikana makola hapo. Ishi tupulikana Nchakuti. Presidenti Sewafodi wa DPP tawalekera kutizaka wale boku. Kama MP kuna kuchipinda kwitu kwa kipanja afo. Wezera nipo kipanchino. Kakutika pano MP afo. Ine ni pasira para MP afo. Hapa MP afo. Uko afo. So mulenje kuti parliament na machero na mwachema wanawani. Wanandi kale hapo. Hiyo mdodo kapulikana chipata. Romba. Hiyo tikapulikana masukuru. Hiyo tikapulikana hivi. Hiyo tikapulikana hivi. Tenti katubishana na wanyitu. So tamfika na wanyitu. Ine nane wanawene ni sanao. Ndimo tushitia tupomu. Bado kanjira parliament ndikoti afodi na DPP tapulikana kale vituku. Kwa mapano mwike UTM president waka kutimanyi kwa manyi ni nguma. Manyi ni nguu kwa manyi. Mabasu kwela 3-4 chalukwela pa. Hii aliyeka cheku. Voterani huyu Mdoro president wake nilipano. Nyumba nyake kurumbi, inyake kumzuri. Utini kwa kale tigenda pasi pa mzuzi bele baba. Za chidule zinake zipende baba. Mwafi? Atuenda kuhumelu. Uzimanya njoza. Sona bawane na ongachomene. Mdoro. Mwaona matisheti balichi. So t-shirt ya Ford mmenya kufumira kwa mweneko Yehova kani tua ni mweneko Yehova wali daisa kale alu daisa kale nde para wa t-shirt ya Ford ndiko tuwa mjira kumwiraira kutana. Zanu vala za checheis ni Gahena ya mwembi watano pasi. Gahena ya chikangawa Gahena nikaona mailo kakusisya nafika kusisya mailo nasanga candidate wa MCP anu Trump do alikuwa cha na tutuzola tilikuwa alikuacha na dostu zewa alikuacha ile so nikafumba hapa akajina songano pafupi na manda so nikata kono ufiti ni vija uchakatala chao malio Mdoro ni kuonga hapo ukawa kansala ukazenga kwa wakaka. Sabata igiza hiyo ukiza kwa ine kutiai pa kumbika simenti ya bridge. Upeleka simenti.
So ine mwauno, let me give you some money kuti watole kumalibwe vichi tempo zenga pizza. So go Zadia. Zatoreni kwa kupawa. Zadia. Let's say 500,000 mtatu malipo. Chaumalilo chinyake chiteka manifesto vitu para sukuru ya julira wanyake wa julira sabata hii wanyake sabata ikwiza wanvimwe mwachitamwali chifukwa Peter Mutharika na ine talemba chikarata ichitamsainira pa 20 kutuyamba pa 21 secondary school fees waka kumbikaso cha hivi ni wewe kumbikaso cha nyumba uyo ya gania school fees za marapo ngani yeko ni ya university ipa tatola boma tamkaso basi utikola papi para bana koza form 4 tishite huyu kwa masono para mwana wa kwela auta ku secondary ni waka tashitauli tinoze hivi tasangandalama kuteke kukuweti kuti tizenge ma secondary school ya Nandi ma secondary wake noto ya watu ya paya zekia kuti umbani njewa mbole yayi kamani tanoza wakuteke wakwizana vama broko vonoza nozya traki ufika iukizya ima mpango waka flow waukazika ka yama mula wachitawao noza liseu wala kwa mangaka nukumatiweze masabu na skulu wa Nandi tukumbano za maskulu wa Nandi kuti mkawasili wase mwelana 60 na Msambizi 60 na Msambizi. So we want to make sure kuti pakuambira chaka ichi every constituency iwe na masekondari wabili wa nyuani every constituency masekondari bachanya pa masekondari chipata shondalama zinyake zikale kuzira 1 billion pa muyende muzi na muzi every muzi uwe na maji wawe maji maboho wose anonangika munozi and sabata hii I'm giving you another 500,000 mnambono za maboho hapana nozi maji nozi mwaona bana mna president wa kwinwe wonoze vyosi nyengonewe nipeni zose hizo hizi za maji napoho yosi chauta ename yeo tomene Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.